West Tripura Chongmarini report bebag no onkor baikha. Ofisingo Biplab Kr Dep bebagai boot manka 8,81,341. Congress ni bataine Ashish Kumar Saha boot manka 2,69,763. Independent ni boot bataine Ramendra Riang 8,932 boot manka. Opta eklaino high no high communist ni boot bataine Arun Kumar Bhumik 8,784 boot manka. Gauri Shankar Nandi boot manka. Independent ni boot bataine 8,114. Milan Pata Morasing boot manka. Independent ni boot bataine 6,652. Balaram Devarma Independent ni boot bataine manka 4,479. Independent ni boot bataine high no high Brazalal Depnath boot manka 3,683. Republic Party of India ni boot bataine Arnab Roy boot manka 3,449. Up the Arclino West Tripura Lok Sabha Result Aino Notao boot Kalaika 14,612. BJP ni boot batainai Biplab Kr Depno 8,81,341 boot manma by Election Commission of India Refacing T Bonano Apply and Hambai sakhalaikha.